Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong aiktien ke NPYF ubaderu MDC Karambrai Jirngam uba bajop pingrop hene kasngi habakren biginong thok kubor uloong ka jingsha kem hakini gisngi hakhaput kam don jinga dei AA bat ka kam khaput uloong bakatara beri sektor kalawan lot syaka jela hadin balaya soy ya ka MOU hapreng ka Meghalaya bat ka Assam loong ru baka tarabari kahap haka jela nakada waka sorkar barim habaka aya ka map ka kentop lang kini jaka dehalor kani bakini jaka kibam shem laham bat ke jela Meghalaya minta ki hap hapo ke jela uloong ru baha kapor bak regional committee kawan penjurub kini kishnong kim shem lahap hapo ke jela Meghalaya kim tap vote syaka jela uloong baka jingkol mar hakini kisngi kadai baka mi nakitu kishnong Ulong hakapor bakawan ke regional committee prapo persen ki penpau baki kwa bandon bat ke jela Meghalaya bat arpo persen ki penpau baki kwa bandon bat ke Assam kini ki arpo persen ki persang ban kenshot ya ki prapo persen ban wanno bat ke Assam dena kani kadau ban sami ke jingkolmar ulong ru bakini ki prapo persen kinyon ni ki arpo persen basami ke jingya kolmar bat nakalang kini ki arpo persen kilalait ban ujor da ke ejahar sya Assam kaba penlong ki pulet ka Assam ban wan kem yaki baruloong bakam dan jinga dai AA ruem bat ka jinga penbet kaput jingkat jomi ka press conference ka janmit kalong ba lai ki katu kane ki media houses ba kalami ye shpang kane ka border dispute neng kane ka jela Assam dan Meghalaya ti ngakwa ban penchai syaki patba jong ka jela ba jongi ba kalami kumtu ba kidan ki bla syakyam menen hangthia po Assam ti nginyanet syakaba menshwa hakaba ngin kedau ba kene ka Tarabari sektor kaba kene ka sektor ka badan kumba 100.1 kandai square kilometer barok boy kene sektor kat kum ka MOU kelawan mulut sepok ka jela Meghalaya kanir ka sektor kumno ngi thau banyo kolong ba ya katu ka map ka ba laai ka sarkar MUA 1 house nam arja khatway tikilak daw lang ya kene ka Tarabari sektor ba kadai kata ka area of difference te ngi sodan bok kawat bangila ayo yang ne Tarabari sektor ba kelasya kentup syam Meghalaya te kenyat naskwa alput sautu pajba nomor ba kane ka jingnong jingman hang tu kalong kompleks hado kata-kata ba akapor bukilik regional committee hapo ka Tarabari sektor ki pajba nong song hapo ka Tarabari sektor meno kim ju thap vote hapo ka jela Meghalaya kishnong ki badan ka Tarabari sektor pila ban cross check bat ka election commission ya ke electoral roll pila ban cross check bat ka AD rule jong ka district council constituency jong ka motion road ba meno kini kishnong ki badan Tarabari sektor kimju dan hapo jela Meghalaya henry ni sodon bakpat hadin kani ka jinge penbet akane ka first phase kani ka Tarabari sektor kala one load chapo ka jela Meghalaya 100.1 square kilometer te ka jinge apat ka bami kitu ki jing kelumar kamdei kata ka ba kadau ba create ka state jong ina ka state of Assam ki create hi ki patba hang tu apo shnong namar ba porbuan ka regional committee na 60% ki patba nong shnong jong Tarabari sektor berapa persen ki hla ba ki omba ki kwa don apo jela Meghalaya kata ka syai arpo persen pat ki ba yo ya ka benefit na po Assam ki persyang ban kensyat biang kini ki berapa persen hadin melasai ke MOU bat ong bet ba kinwan bet apo Assam namar kini ki arpo persen kumbang itip apo Assam ki don utau sambit garbura kini ki arpo persen basak kem kini ki na kitu ki arpo persen ki basakan ki ba ma kini ki arpo persen kini ki arpo persen kini ki ba persyang ban brainwash kini berapa persen ki belaong ban Malaysia Meghalaya tegi basak kem pat kini na kini ki berapa persen ki ba lawan balakwa ban Malaysia Meghalaya ki basak kem pi te kalong kompleks adu kata nomor ba dapla le ha ground kidan sango ci para upara khadu ko ale Assam
uman ni kong kuadran Meghalaya kamot kalong so complex te ya kini kamot ngim kwa skin bakan continue na tada ba kani ka issue ka deban once and for all ka deban resolve ni ka jikhat ngi ka deba ya ka tu ka statement baong ba kitu ki villages ki badan katare beri sektor kila syak kentup apa Asam kata kalong so misleading kini kerteng ki villages ka Tarabari Walgam Rangkhet Tangkula Cinggipa Cinggida, Doini, Charadunu, Dabolpa, Bat Balkam, comprising of an area of 4.69 square kilometer, will be in Meghalaya as per the boundary delineated on the map by Meghalaya in the claim of 2011. Yang tak kajing si jong Asam, nak terdapat mut ki kentu yang kini kiwe ki pelak menjur berwan cepok Meghalaya ban lebih asya Asam. Teh kata kacingnya clash ke jong kini ki berapa persen ki bakwa banda Meghalaya, berapa persen kami kajing ya kelumar. Tinggi tip syai bahawa ke MOU lah ada ban sign. Henry ke demarcation kadang sa, ke demarcation long ke joint survey jong ke survey of Meghalaya, survey of Assam, but ke survey of India. Ti kajing jam tu kalau ba kini ki berapa persen pat ki nyon ni kini ki 40% mi ke jingkrumar. Ti hadir mi jingkrumar kini ki 40% par ki badang support de ka Asam ki file ya ka FIR support buku tanah. Jadi hadir nang ta ba ki sa syakyam bat sami kita baong ba neripat dengi ong pat ya ka bami apa newspaper report ba kitu gisnong di badan hantu antara beri sektor kila syap kuntuk sya Asam. Henry kalau kalong misleading yo pat ba nama ba baru kita kisno kita be Asam menchua Henry hadin ke MOU kelawan sya Meghalaya kata ka diga jingkwa jing ai jing penchai nak kaliang jongi ka parti NPP sya ki patba jong ka jala be jongi kumut ba ni sotu syai kamtam hapo ane gijang sektor pila banlet na liang jong media pile story hang thi pinyi kadang ka petrol pump hang thi kadang ko kisnong bakhat sat wan kata ka petrol pump menchua la sya khang hapo ka sarkar Asam ba kanum go ahead dari ngiso komen ba katu ke petrol pump mentah pinyo i ba hadin kan ka MOU ki la jan dap la jan complete kata sat wat ka di kasnong khasi bat khniar ru ki bun ki ba ya lambak la ba kisnong khasi la shu let be cha Asam the was khasi sendiri ngapa an penchai ba kamdan ka wei ru kasnong khasi ka bra let chapo Asam bat hoi kidon khniat kitu hapo Malang Salbari hindri kalong confusion hadu mentar marba ke Malang Salbari kadang arteli kadang Malang Salbari Asam Malang Salbari Meghalaya te ya katu por kaneka pangilet banle ya ka demarcation te kemot hang tu kala syahi ki pai ba ki syai ba kumno ba kaneka jing penbek put jing penbek sam ka de ka success jong kaneka government empat don hopefully te kitu di proses hadu dengan adab banle ya kaneka joint survey jong baru artli ki jela bat ka government of India survey kemut ngisala bangin la ban ai ban sedang yang proses ban ai epic yaki bar ka bade bat bakaroy ka pa buntang la ong kata ka petrol pump umsat white ka PMGSY na po athiabari sya umshek la sedang ban tre te kita kidikit ba development hamsya pensangi isu ken hakene ka sektor ke bala la ong short ba lawan be sya kan tup support jalan Meghalaya. He's contradicting his own statement, his own government which has prepared the 2011 map. So it shows that they don't want this border dispute to be solved. So we are sure that NPP is coming back in 2023 and we will go ahead with the MOU, and NPP government is committed to solve this long pending issue of interstate border. How will you resolve Langpi because it is a crucial area? Yes, Langpi falls under second phase, so I cannot comment on Langpi sector at the moment because the committees also have not been constituted. Once the committees are constituted, I know that the people of Langpi are united, and like I said in my previous statements, 95% are already of the view that they are in Meghalaya and they have been voting in Meghalaya, so that will continue.